challenge 24 hours dekat masjid. Let's go. Masjid mana ni? Jeng jeng jeng. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله. Hey guys, Assalamualaikum. So, challenge 12 jam done. Awal video sebut 24 jam kan? Sorry tu. Puasa. Bila saya kira balik 12 jam je. So challenge tu habis waktu sahur tadi lah. Sebab sahur tadi pukul 5 macam tu kan. So yeah, I hope you guys have fun watching this. Saya tak berniat nak riak ke takabur ke, no. It's just that I feels like society kita tak romantise lah benda-benda ibadah ni. Padahal I rasa macam patutlah romantise. Betul ke romantise? Romanitize. Tapi macam take it as something yang special lah, raikan benda tu. Sebab for me personally, saya bukanlah orang yang baik. Hence, untuk saya dapat peluang-peluang macam ni, I rasa macam agak miracle lah. Sebab indirectly macam benda tu jemputan daripada Tuhan, faham tak? Despite saya lara, despite saya huha-huha, but still Allah tu maha penyayang, Allah tu maha pengampun. Dia beri saya peluang untuk saya beriktikaf di Masjid PNB Bangsa ni, Abdullah Hukum. So, I hope this video bukanlah untuk riak, but somehow maybe inspire you untuk you pula initiate pergi cari masjid best kan, untuk rasa pengalaman Ramadan. Kalau tak sempat tahun ni, maybe tahun depan, something like that lah, insyaAllah, amin. So yeah, semoga amal ibadah kita diterima. And thank you so much guys for watching. See you guys in the next video, insyaAllah.